Kublai pi baro kibapet yakene ko kupor upet ngo cable news. Kimat bakong san menta ketayo kinong. Hukum ke Supreme Court ban penduk pendamno ya ke CMJ University. Yamir jumut Menteri Rangba bat kiriu Syampang halor kamang tengka ke Jelah. Bami kerteng kibar Jelah bat kiriu lum bam dai trai Jelah ban tap vote syaka ADC ujor ubak penyak syaka Deputy Commissioner. Kelak no unong aidun basak tendra haka kali sipai. Shispa Henry Pondre ngut ki kelung sawajar sanspa prapo nyongut ki long kemi bat sawajar nyospa nyopo nyongut ki senrang kidan ya ke jingpang HIV AIDS ha ke jela. Mano ba ai bor ri uba wan shai ban kemi ya ki health certificate ya ki kali kids yar on kemi Galia Poultry Suppliers and Meat Eaters Association. Bat pensyong shit unong ruai bapa Ed Sheeran ya ke shelo. Ka Supreme Court jong kari India hakasni palai jong katayo kalapan mi ya ke hukum ban penduk pendamno ya ke CMJ University ka badan ha ke jala Meghalaya bat kalapan skemru ya ke rai ka balashim da ke sorka jala ban khang kerdem no ya ke ne ke jaka puli namar ka rukom penyat kalong ke babakla bat ke balik thok. Kaying syari bahaya duk jangkari ke Supreme Court kalau hukum ban penduk no ya ke CMJ University rengkat kajing penskam megarai jong ke sorkar jela haka senam arajar katsau ban khang ya kene kejaka puli halor kajing keno bagla dan kajing penyat bakla kajing penyat bamkut ba kajing temu balik syukur. Kaying syari bah klek duk jangkari ha bagla tian bishar kalalap kajing syongnya halor kajing ajing mut ulat ke jela Meghalaya ublong visitor jong ke skul ba ban weng no yo Chandra Mohan Jha kom chancellor. Bat ban penduk pendam no ekene ke skol ba bat ban penduk no ru ya kejing ai ke sernat pendap jing pulia ha ke PhD MPhil bat BEd namar la ai klem dayo ekejing bet kayeng syari behe do jangkari kala ban jorro ba ke sarkar Meghalaya kala ai lat ke CMJ University bakan penbet ekejing duna bat ekejing penken ki jongka ba kejing syamrai ke sarkar ban penduk no ya kene ke skol ba ka dihadian ba kelayo ki sakhi ya kejing bambiang ha ke kompaniat kejing pendan kambaklai ke pisa bat kejing lek gi bamihap ha ke puli puthi kayeng syari kala pediang ru kejing penpau jong sarkar jela bayo chancellor jong ka CMJ University ru kedai ke bela syutung hi klem dayo kejing menjor no ulat ke jela bat ki babon ki kam tungkam ke bakantop yo vice chancellor dan yo bakalong ke babean hadian kejing syamrai ke sarkar jela ban penduk no ya ke CMJ University ki pulet kala penlong ya kejing khandra persya ke skol ba CM Jha bagi bahayang bahasam kejeng kebedi gidikot jong ke CMJ Foundation. Halor kejeng keno bagi lalek syukur ki hajar ngot kesamla pulih dan kebaai di kesernot ki bathok tang banyo lum ya kepisa. Ke Enforcement Directorate kala register mokot dumai kena ke kamlek syukur ban kamai pisa bat kala pentip begladon gomba arpo hajar sans pa anyo poteli kejeng ai gi degree thok da ke CMJ University ha pedang kesenam arajar shipo bat arajar khatlai. Hashwa bagi sorkar jela kan penkre ekamang tengka jong ke jela na kabenta kesenam arajar arpausan arajar arpauhundriu ha kesibalang jong ketayo Menteri Rangba ke jela ulalum ya ke jialang banyak merjemut bat kiriu Syampang ke jela ha conference hall jong ke sekretariat. Ya kene ke jingalang la penyat hidu Menteri Rangba ke jela Konrad Kongkal Sangma ubabat ru ikatrat platengka ke jela. Ba kejing temu jong ne kejing yalang kalong benlum ing sembok jeng ajing mut lagi pat ba ha kejing penkre kamang tengka jong kejela da ke bobo ikatong ban kentiu kejing num khajna bat ke rukom penyat ya ke pisah ke benthe ki kampen roy ha kejela bat ki beki mat u Dr Vijay Kumar D Commissioner bat Secretary ketenat platengka ula airu kejing batai ke babnia sepak ngambang tengka ha kene kejing emerjing mut uwe ni kinang yashim benta ulaong bakim jupoi perkat ba ke sarkar kan pendan bentalang ya pat ba ha kejing penkre kamang tengka bat kumta kene kene kesien ke bedeng kong bat las ngotu uru ikur kom penkre ya kamang tengka bat kumno lamang pisa ban pentrekam ya ki program jong sarkar habagrane ke jengelang u Konrad Kongkal Sangma uloong bakalong ke beden kami ki pat ba benishim bentalang namar kamang tengka jong jela kedai ke benta kinong rep kinong sengkam bat barok ki kenhon baper bat wala kin amla ban kentup lot ya barok ki jing ajing mud hendak kini ki jing ajing mud kila pat ban wan ra ke jing kala Menteri Rangba ulang bagi jenglum khajna kala kiu arsha agi hendru senam. Kata na ka syajar saus pa san folklor tengka, syakalai hajar ars pa ka nyok lor tengka.
Bat ula kularu bagi sarkar kat penthan ya kejing pudia bakam shalor bat ban kentiu kerdani ki skol bagi jing bay tengkai keberang ya cekmat kejing tei ya ki yang skol sarkar bagi jing sengik arplai tadi ki college pat ba ke batamai ban kentiu ya ka pule puthi. As you very well know, I've been fighting for this issue for these essential commodities to have our own setup in the state of Meghalaya. In fact, the entire northeastern states, we are the last state today in which we are going to have our own LPG bottling plant. And I'm happy to tell you, only last evening I was there in Barafani at the construction site. And the construction that's on War 14, we have completed 60%. So another 40%. So we are looking forward for the turnkey job by the next financial year. That is the target. So my suggestion today is essential commodities. Now we'll be having LPG, which we've been fighting from 1997 to years 2025. So there are two key factors. We can never predict the relationship between one state and the other, which we have witnessed during the late 70s, in which we have our own oil storage depots in Mumbai area. So those have been done away. So after hearing your clarification about Saski, I thought this is one of the best things in which the state government could invest for the future generations and even during our lifetime. Coal India auctioned trucks which are moving with proper documentation. Now, while we do that, are there illegal activities once in a while? There could be. There's no denying that I'm saying that, oh, it's not. Am I saying it is? That also I'm not saying. But I'm saying that there is an entire ecosystem of this mining that was, as I said, going on for 200 years, and suddenly you snatch away the people's livelihood. It's not easy for people to adapt. So there could be people who, it's like simply saying to the people that, look, either you create the system for us to do our work, or we will be forced to do it the way we used to do it. So we have to be here, number one, moving the process of scientifically improving this. Number two, wherever we are getting information that any kind of illegal activity is going on, any kind of a place where there is a rat hole mining or something going on, we are taking immediate action. So therefore, there is it's not that we are we have got like 1 lakh staff which will be placed everywhere in every corner. So it is difficult for us to monitor, but we are doing our best to ensure that this is happening. But I'm very hopeful that with the introduction of the scientific mining, which, as I said, is in this last phase now, and just 2 days back, the Coal Ministry people were in Jayantee Hills, and we're very happy that they are also satisfied with all the provisions. We are expecting that we'll be able to slowly and steadily streamline this entire collection and entire process of scientific mining, which, as you correctly said, I expect will lead to, if not thousands, but hundreds of crores in terms of revenue for us. So I'm hoping that the worst is behind us in terms of all the challenges, complications we face, the challenges that people face, the lakhs and lakhs of people employed by the mining industry out here, local miners being involved. It is a massive challenge. But I hope that, as I said, with the future, we'll be able to see things improving in that aspect also. So therefore, we are hopeful that this 50 years, because as I said, what was 100 rupees 50 years back, today the 100 rupees has got very little value. So today we are taking a loan of about close to 700 to 1,000 crores or 1,500 a year. This 1,000 crores after 50 years will not have that kind of value because we don't have to pay it, we have to pay it after 50 years, that is there. So we are making provisions under the Consolidated Sinking Fund, and this provision will be then used 50 years from now because interest will be made available for us. Okay. We are constructing new areas out there. So all this expenditure is being made through the urban affairs to build up the new Shillong city and the roads out there, the infrastructure out there, and much more is going to be done in this sector because that is the ultimate way for us to lead to decongestion of Shillong city, is to expand the city further, take the administration into a new city,
open up the knowledge city where we can make that also into another growth center, because that's how the world is expanding. And if we don't do this, then we will be again not be able to achieve the kind of goals that we have. So that's why Urban Affairs is pushing for this. Uba penyat sings hakas ngi baar jong katayo ulalet ujor ha office ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District alor ke jingmi kerteng jong ki bumdai khasi hak electoral roll banya shimbanta hak election MDC hak nong thamai constituency bat uladawa bade banweng no ke kerteng jong ki ni ki bumdai khasi. Caretaker ke Khasi Hills Autonomous District Council uba peniat sing siam haka katwi terik urempang Arhajar Arpusan ulalit ben ujor ke office jong ke Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills. Halor ke jing ikerteng gidong tap vote ki bamdai ki Khasi. Bat ki badai ki bai pat ki rewluam haka top kerteng banjet gidong mi khmat Shaki Autonomous District Council. Habagran kilat patai kubor haka katwi terik urempang uba peniat sing siam mulong bahaka top kerteng jong tap vote lalap bon ki kerteng jigi bagi bamdai ki Khasi. Bat ki rewluam ki bamdai ki try jela ki belapa wa ketuk kerteng. Ulang bahagia jela Meghalaya ki try jela ki datang ki Khasi Jantia bat garo nridon bon ki rewlo bahagia jela kumta ukuntu yak office jong Deputy Commissioner ke beri pet ki election bagi dia benweng no kini kerteng jong ki bamdan hok banjit ekonomi khmat Shaki Autonomous District Council. Ula pentip bro namar ba shimlala bni kendok mar khmat yak Deputy Commissioner kumta unabe ke jubab rukermen bagi ke office kan chim kiai ke ngamat. Uba peniat sing siam ule thu bulayo daga list jong kidong tap vote aka constituency ka ba utmu bune khon kata karong thamai constituency bad hakikat to kan teligi constituency heselong balap badan bon ki bri bamdai ki Khasi ki ba mi kerteng hakan ka thop kerteng jong kidong tap vote de ngitip ba menta ketika general election Shaka Khasi Hills Autonomous District Council but Janti Hills de ngawan menta singi namta penso ya kawe kamat ba nakaliang jong ka electoral rolls ki balada pan penmi nakaliang na kani ka office Deputy Commissioner but lalap badan bunti ki kerteng jong ki bamdai ki tribal lani kita ki non tribals voters kilapau hakani ka electoral roll jong ka KHDC undai tangkata ki dandu wadi ki dei makna ki tribal dan kita ki non Khasi ki bamdai pat ki Khasi ki rup ki paulang hakani ka electoral roll tekini ki atli ki mat ba nakaliang ka jongi ngia ba hakani ka general election Shaka District Council ba kinong thap kindehi tangki Khasi ki jungi kata dika way ka ba small ban penpau ni ka pot nakabenta kani ka jingwan ban kendo ka jonga DC Henry ki rulum ki babon hapo not isu kidan te Henry ka bangi kwa bat ka bangi kentu ya ka Deputy Commissioner's Office badai pet ya ka election hakani kenti bentar ban yo ban weng no yakini ki keteng nakani ka electoral roll te namar bangam yo ban kendo markhmat ban i le singa nampat sutu nakani ka juki kai ka bagi dan ban ong le ban pawi te ya mentang an show up ya ka jubam ka reply na i le selesai habi de ban ka kam te nakani ka junga sa hisin nga pau mentang sing ka jing sokhya ya ka jing rung kerteng jong ki non tribal voters ki bamdai ki Khasi ki khat hapo ka electoral roll jong ka KHDC hakikat tu kan itli ki constituency batru ka jing rung kerteng jong ki non Khasi ki wei pat ki tribal ki wei pat ki jaka dan ki jela kin rung lang hakani ting nakaliang jong so khya gani mga so ban tempau ba habede bakani ka election Shaka District Council kinong jet dan kinong thabut kende taki rewujungi tangi
UMDC Katura Constituency Bernard N. Marak ubalang ucaman barim kekenhun King Atyar kabala penduk pendamno ke Aceh National Volunteer Council ANVC hakasi thok din jong katayo ula kentu ya ke sarkar jalla ban ya ke jingarap rehabilitation package ya ke dekat ke balawan pai ban ya no hakalenti ke badai. Habakran ha ke video kabala pha sekelat pathai kubur ulong ba halor ke jing temu ban pen KM biang ya ke seng Le'no Hagaru Hills, kwa ban ong ay na marbo dan jing tip ay ru halor kani. Hendrai kitu kibalawan pa siya ka jing im kababha kum ka GNLA, ka ANVC, bat ka AMVCB, bat kiway kimpat yo ya ka rehabilitation package, lani ka jingaram na ka sarkar jala. Ulaban rap baka rehabilitation package ka baka sarkar kalakular ban asyaki, hadu menta kadang sateng. Bat ki program ki banlong ki jingarap na kabanta jongki ke balakular da ke sarkar ha kapor baki wan pai sya ka jing em babharu ke sarkar kamsim labut kumba kalakular. Bernard N. Marak ula kentu ya ke sarkar jala bakan sim kya ya kani kabanta na kabanta ka jing mento jing ki kun samla kamtam kitu ki balakular bakin ai ki jingarap bakin la ban imba kamtam ha ka jingarap pisa na kabanta ka longjing jongki. Daka bakadauru bakasoka jela kadai ban sim kya bha yikini kenang baka kubor hamsaya ban penki ebyang yikisengle no harilum garu kan orlong shisha. About regrouping of GNLA, I have nothing to say because I have no information as such. But I can only say that all those who have joined the mainstream from the militancy background, be it GNLA, NVC, NVCB and others, most have not got the rehabilitation package. The rehabilitation package which was assured to them is still pending to most of the cadres, and the livelihood program and the assistance which was assured to them when they joined the mainstream has not been followed up by the government, and they may not be rise in the militancy, but there is a dissatisfaction, there is a discontentment, there is a doubt, and there is a struggle among the former cadres of this different militant organization. So I request the government to take care of the youths, especially those who have been assured to give a better life, to give financial assistance for their livelihood. They should be taken care of so that such rumors are not materialized, and that those who have given up arms and those who have joined the mainstream should have a better life and should have complete support from the government. Thank you. Unong aiktin kaseng Voice of the People's Party VPP u Dr. Bats Kemerbo hakasi palay jong katayo ulapen syai bakam dan setia kanu kajingya pat ya pra hapok kaseng VPP kumbalapan sapriang hakiran san social media hendrai kaladon pat kajing syak thombor hakikat to kaningut kabalay alam do MLA ke VPP na North Shillong Constituency uba Edelbert Nongrum. Ngingim don kajing bajing tu yaw no riu simat hapo ka party. And I kinigi riu simat kitaw yung system. Kabala pelong yung iban bo big question mark. What is this? Kaya kamu na yung gini kaya kapapila. Puli ya ka bagi to siya ka party bangi kwa bansot yung kenram. Ho yung kaya baga party ka laray ladab nikloy man pediang. Tengay ka party ka na bansot ho bagala bakla garay. But nilaong yung party kajing bakla jang piban rai nikloy ban identify bat piba niro gila bakla wala himdon menta ka decision making. Hano ka tayo nila kloy ban penret baro ka bring nyo trap ki om ja Shanoba Adelbat. Hadin basa priang ke video ke social media nagaliang keseng Voice of the People's Party VPP. Haka kalai tergurem pang arajar arpusan kalmi ban pensyai bakam dan kejingnya pat japok keseng VPP.
Ndrai ka den jing sha thombor ka seng di ka to ka nengot bayalam do MLA ka North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum. Kani kajing pensyai kalawan hadian bami ke video ke bala penmi dah ke trailer ha ke social media ha ke khatar tarik mentau rempang. Ki begentup gen rengut ki beriau rengkat baru MLA ke North Shillong uba Adelbert Nongrum. Ke bala bo jingkeli ki babuan bahato ke VPP ke lapat. Habakran kilat patai kubor unong aiktian ke VPP u Dr. Batskam Merbo. Ulong bahadian beli i ha ke video bala keran dikikat tu kanengot ya ke baglaong ba ke video ke bapura semi iksi banwan. Nagalang jong seng ka kuaban pensyai bakam dan gejingnya pat jong ka VPP. Namar paro ki dikot jong State Executive Committee di no kinong kit kam kilong kawi gejing mod. Henry ki bapersya hidai tangu wei baru tahi udah ba Adelbert Nongrum. Ulai itu bahalor kena gamat nakaliang ka kenhuan belalam do ba Adelbert Nongrum. Kelada bantu ada kesiti ha ka sau tarik syaka seng. Baca presiden. Bat kaseng kala shim kia ya kanian rek kenhun uba Adelbert Nongrum kam trek bani kendo u General Secretary ka VPP bani penbet halor kania. U Dr. Batskam Merbo ulai tu syok bah kapor bajab ya election MLA nak kalian ka State Executive Committee leng bau General Secretary ka VPP. Ulai penmi jing betha ya barok ki MLA jong ka VPP bagi dai ban pentre kam hok ya ka MLA scheme ha kelenti ka basai. Mana pering disambut ki MLA ke bagian tu uba Livingstone Karpran, uba Bright Starwell Marbanyang, bad uba Ardan Mela Basayamoy. Gila le akan ni. Ndrai uba Adelbert Nongrum tre ban ko ngo ya kene kejeng betha. Ulo angru bagane kejeng pentot jong ba Adelbert Nongrum ya kaseng kam dai tang menta. Ndrai dadu be konik election MP ru ke State Executive Committee kalarai ban penyang ya Dr. Ricky AJ Singkon Kumukertong. Ndrai uba Adelbert Nongrum hun ya kata. Dalur kania wat hak bede bakarai bandra ki private bill haki yang dor partawan. Ki laingut ki MLA kle Loksha ba State Executive Committee jong kaseng kerang ban omdan ke jing sadum ha kaseng. Ndrai ba Adelbert Nongrum ujura ki bill syaki yang dor partawan ke babo dompat ya ki MLA haki yang dor partawan. Namar kimtip ka bill ayubura. Ula banrap syusyo panakaliang ke State Executive Committee kala syemekawi karai bakum kaseng bakan ai ke jingmut na bentak ke job reservation policy. Kapanakaliang kaseng kala jet ya gidikot ke State Executive Committee banlet. Ndrai ba Adelbert Nongrum ula let hi syakane ke committee banai ai jingmut klem da ya obor na ke State Executive Committee. Bad harian beli i hakilat patai kubor ki jing ai jingmut jong ba Adelbert Nongrum ki deki bam yahap bad ki balong persya ya kaseng. U Dr. Batskam Merbo ulong bagi lebon ki jingja kum kini ndai nak kaliang keseng kala syu Aisha namar kam kwa ban ya pat japra po keseng ndai hadin belami di social media kam ban se syok bermi syakamat ban penpau ki jingja baro ki bala jah keseng nagadau jong ni ki jingle jong u bat ki nombon Lai tu mana pedeng kini ki belami aga video sangat ki dai ki bala pan ki tiket bat ki klam yo bat uba Adelbert Nongrum uklam pan tiket ndai ki jingalang ulapan sengo bu kwa kon ya ki election MDC. Tiga jingkeli hang ni kalomba. Hatu ki paipa. Kensanya ya ka parti ka bagian skan. Ka parti ka bagian terli. Barak khoi ki nong ketap ki office bearers. Ano ki. Barak khoi office bearers. Om don way ru office bearers. U babi u bakento ya ka parti. Barak khoi ni dokot ka SSC. Lain no tong way. Ki burom ki pedang ya karai jongke State Executive Committee. But kajingkali kalong hatu ki paiba. Pi sengosongnya ya kaban ai kajingkershan ki jompi ya kaban late and pensngat ya ki bril ki bilek persa ka parti ane pin don menta bat ka parti bat teli melon hadu menta ne. Tebat kawi ke bang aku aban kali kalong hatu pin ai kajingkershan ya ki bayan don menta. Bat ki ban ai information sa ke NPP kiba ai information kiba feed ya ke information ya ki nong yalam jong ke NPP ya ka bayadai bat ka internal matter le ya kampo ing jong ka BPP ti hang ni oi ko masya keren hang ni ngimla banlen menswa hapor bingi job election MLA nagaliang jong ka party ngilai i ba i secretary jong ke parti Dr. Ricky AJ Singkon ialah penmi hadir melarai ke State Executive Committee dan pasiti syaki MLA baro somot bagi day ban pentre hok ya kata ke MLA scheme hakalinti ke babet ke basah ai mastuna kalong bang sai a ke singiro
ya laingut ki MLA ki jongi iba Livingstone Karpran iba Bryce Tawel mapenyang iba Aden bela besaimat ki ba board renti ya kan ni jing patha jong ka SEC kepala tho chithi lingba i Dr. Vicky ka rukompentre kami ka scheme kalong ka pet ka syai hakmat jong pai ba ubabun balang Henry tang kapangi semjing kadai kabang ngingem barmangi ru ngim yo cuba shu segi pai ba ke bakli lalu kata pai ba aku apan ya thu ya ni kini ke jing penthut ya ka party kam dei ke batang menta nandu bangile ya ke MP election ru kam dei ni nakaliang juga state executive committee nakaliang juga state election committee ni don ka way karan bangin penyeng de Dr. Ricky H. Singkon Henry haka tu ka poru don badi ju ibri question politically ya ka jing rong kartong jong ya ka jing jit jong ka party ya i Dr. Ricky H. Singkon Henry ka por ni ka bong yupi nakaliang jong ngim kwa ban pipa sabar ya kami yang kamsem jong ka party but ka ba ka ba balai bang kwa kren ni ka janmit ulong ba haba kabide but ka jingrat yaki bill ki private member bill what assembly ru no kiwe ki MLA langut ki MLA ki jumi shwabe kin le assembly kede consult kede kren but kada don hiru ke jing tha na state executive committee ba ki no ki issue banra dei ben tip lang ka SSC nang bangin nombo ya ka SSC ha ka jingdum hendai don pat UMLA jumi uba leche assembly klem tip ya ka ka ba unra assembly ka ba ki way par ki MLA kim tip but bon ki bill ki ba ura assembly kilong haba ki ba persyawar ru wat ya kanong rim ka party ba ka stan ka party te kani ka pendengo wat ki MLA ki jongi ki badan assembly te pi min chwa la yo itu ka kubor ba ong ba ki syai marwai ubarit enel ba kimi ikubor itu di kawi ki jing kalong ma haba ki bapli ki MLA jongi kim bana kinop te ti kumno kinle parkani ka penbo jing sibun ya ki laimut ki MLA ki jongi ki bom bana issue ka ba ra haba kim yang pada ki brave we criticize ba ki marwai ti ka tu ka point ka ba Tiga ba sama dekat point kebangan kuat keren dengan janmit lomba. Haba pipet ni nak state executive committee. Ni lah ya shimhi ka way ka rai. Ya ka bangin let ban ai jingmut ya ka job observation policy hadin begitu committee ka khot yang ni ban ai ya ki views bagi suggestions ki jungi. Ni nakaliang juga party legit yang but Dr. Erpis Welbrani bandet ban ai kata ka jingpin snow go jungi ya ka job reservation policy ha ka tu ko por te ni ngala ai la jing tho da ka jing ai jing bit jong ka party ngala le ban kren hende ka ka ba PE ka long ba UMLA jong ka not so long mi sakmat but let hang te hakmat ka committee claim I board ka state executive committee led and I views suggestions but hadin para media ni ru ngitip na media ni media ni ba content jong ka tu ka suggestions but views kilong persya but kilong kibom ya ha but ka suggestions but ka views jong ka voice of the people party Dengan orang MP kila bon kini ki instances bakum kini yang nakaliang jong ka party nakaliang jongi isngo ba kabahai ni bangin ya sya namar ba kata ka dei ki jingkwa jong pai ba bangin ya teli ti nakaliang jongi ngim kwa anya pra ngim kwa anya pai ti ni ya sya ini hadin bakalami ha kini ki ya menden mo kami menden kami akatu ka trailer jong tu social media te ngimban se shu ban ha ban mi sikmat ban ya tu ya ka kabaja ka bijing hisha te kanong ipi ha party ke jongi amdan mano ru badan hakle ya ka party ya ka tang ada pransa namar ha party hi kan ban be da ka
Ni yasim decision dak consensus. Ada ngimla manwanda dak consensus. Ngisim dak majority decision. But nila pinti kenaru. Bayak itu kibom yaha. Yaka jing mut ke jongki. Yaka jing klan ke jongki. Yaka tak jing persyak ke jongki. Ni da bo ha record ban ong ba. Yaka ni karai. Nila sim Henry. Uta ukrem menjur. But uladon kini i jing semua ki jomo. Te ya kata ni le dah ban ong ba man le marway man rai marway kalong tang ke jing keno ka ba klem nongrim ka ba pensusi om tang yo president in ka parti hi barko. Kami ba ya kendung kendang pata kami ben mi jing su thu pakla. Kemongi pi uwei ru unong ket kam. Don ti ba mi don weru nong ket kam wa persya ya ke parti. Di tang uwei naki dekot member nong ket kam. Joka state executive committee wa persya ya ke parti. But kiwei pada ki active member. Ki active member tingin pat ya kerentan ni emar ki tang ki active member ki ban mi man kapor haji isa ki active member. Ibu katkum ka constitution joka parti ki man renew man usnam. Hindi nakadaw sa kapwa kabagi sebsitom hi menyekip trak te ki long ki active member. Hindi hakajing si sakat kuma constitution ki active member ada kim seu manusnem kamu kakut no to kajing no active member. Ni nakaliang nga jongi ni dan bet ka vision. Kata ka vision ka jongi kemana patay ka man pin empat pin mapat pin kladul. Ya kabriyo trak ka celah jongi para ko ta ka thong jongi. Te habang yak let sika pat baru ni ong ba ni kwa ya kata thong. Te hagan ni election kay ka bang yo i hagan ni MDC galong ba penyekren ko ba Edelbert la question ni la bo ting ni natuk pas short stack campaign. Te Henry ikami syo ha meeting ro is ngabet. Henry ka party ke ya chakman ni campaign kan long by you don't make a positive campaign but ngi i response ke jong ki pai ba bagi pai ba isanya ya kata ka jinya bang lenti jo ka party but kum bayakren ya pi mene kalong ba hatu ki pai ba ke chania ya ki beran jinya dei ba ke NPP nekin dan ke chania ya ka PPP ada ki dan ke jinya ya ki bedon ki ba information ba ke NPP di kila bendon ru kajing ada ke bajan ngimla mantip namar ko mentua ko penlap akat ko first time yi ki ko bo ba ibarat Edelbert mentua iban lang hi ba ke NPP ba ke MDA government te malu bala mantip ya tayo kala ke namar ki ba ke NPP ke persang taman yo lu ki MLA mo ki ka parka kongres jan kriap lama ke PDF ka kriap lama di merupakan ya ke parti jemi yo ki persang ya tadi mama tendai kay ka mga suntu i kalong baki pai ba ki kesan ya ka pues the people party ki kesan ya ka leadership job Kawai ke kudam ke babu ikimar ke badan ha sokson kala syak bamdu ha ki thilik ding ki bela kalang bha bat kane kala ja ha ka sinan kong jong katayo Haka shipau tarik urampang hajar arpusan. Kitilik ding ke belakang bah ke bamdu eko ke kudam jong anut bauri ke badan ke building Jovan Towers ke belakang try di kong John Manus ke sosun. Itu bakal ke jing plo sedang aku buat kat WBJ step bad akan ke jing ja ke ding ke belakang bah kalau penjular ke jing dan jing M ke badan hapok jong ke kudam. Ki pulet penlip ding kelawan poi hagane ke jaka bantem ke ding tam haga benele beneda ki wei pat kedukan beren terjan. U anu bauri ule tho bah ke kudam labo gitar electronics ke bakentuk ki core computer bat ki wei. Bala antat bah ke jing jular baro kala benkot syakah nyo polat tengka. Da kalian ki pulet meta ke dang penlong ke jing toket panap ke jing shisha kalau ke jing plo jong ke kudam. Laga de ke jing thot ke body electric ne ki wei pat kidau. Uwei unong aidut uladu no ela kejing im na kejing syak tenra hakakali ke ba ajing yada ya uhe officer jong ka Assam Rifles kabalaja hakastep jong ka Sribaar ha down gate nongpo Ribhoi district
Bat ki pulit mentah kedang penlong ya kecing tokit halor kani kecing ja. Unang aidot ubla mensaujur na kecing saat tenra ka kali ke bobot UH officer ke Assam Rifles ula kelak no tang hadin bola poi ha kecing sumar hani Grims Hashilong. Aku bor ngi pulit ke dong po police traffic branch ke Lepentip bawe nong aidot belatip kerteng ke Mujongga Bahadur nang Shnong Chang Bangla ula saat tenra aku ke kali Mahindra Thar ke benda number ML Notsan Y Layar kepada kali ke bobot UH officer ke Assam Rifles banet cakakat lingsun ha Guwahati. Kipulit ke Lepentip balapan ket marmariu syakanong po civil hospital banyo ek jing sumar. Rai namal ke jing mensau ke Kamjur lapan kan ria anu sya Negram sa Shillong rai tang marepoy ke nak jaka sumar ulak lat no nak ke jing mensau ke Bajur. Da ke jing trash tom ban rengkong ya ke jing yo lan ke jing rung jing mi jing keneng high drugs kumjo igi bapanan kam yang new jing di penbuat kipulit ke distrik Riboy kelio ban bat igi sanwat kisamla kibla kendok dan ketia ka ban pedan kami drugs majan ke bagi Shnong Shangling hanong po kadkong ke jing itu additional superintendent kipulit ka distrik Riboy uba Jason Mairom ulai tu bagi pulit kelio ban bat igi sanwat kisamla bala kendok bapanan kami drugs kadi hadian ke jing yo jing tip alor kayat ke yang jengki bat ki pulit hadian bekla ketong ya kowe auto rickshaw kaba ki pendan kam labat iki bat agajing talasi kelalap tang ternia injection ban pendan kami drugs bat shibon kepisah itu ru baya ke kerteng jing ni brio laburi iswa balara iki syakathanat nongpo ban penlong ya kejing toket ak bala pentip ru syaki bahayeng bahasam jengki ro kejing deng ti jeki ban pendan kami drugs Shoshoru ni uhe pulit bleto bena kaliang ketenat pulit hi kan yai trishtam bandrat dengkong yu drugs na kan district kabri ka kerdap ka bakongsan bandrung ban mi shikne ka jela ha ka bala maham ru gitu gebren ti men kai drugs bakin kiar na kan ka kam lem kum ta ken ngat aga jing penstam kat kum ki kendon ai Amenin yo jengtip ba kadang ka jing pasang jing di thiet jongki jong drugs te mi yo ni ka jengtip nyilap nap sirep ban kem ya kini ki beri pada mata dia kumban reu baje inginen yo ban ditin ki kena sangon ki kena lokal ni demi tin ki ila conduct research kat permukaan demi sem yo apa ini illegal contraband lagi yo atau syringe ba peni ba ini kena ki degi bayus drugs use heroin apa dia bata ki kena bilang kena kita ni ki early 20s ni de milara aki cipo tanat de apa kumta ni sem nak kita gi nak trashnom sini de milara aki mila penting di bahian mila khot di bahian de mila ai counseling iwi ba bagi kuat jengarap ni kena ki kuat ban lat ni kami kuat jengarap kadang jengarap kila pun approach ni ke dong one stop center ni ha kan ni ka DC junction ni kila pun approach sini ni kila pun approach social welfare department di kila kita nak rehabilitation center ni dia tinggal ai counseling ki UPW ringkat bagi bahi yang jengki di tanggung tai di kermen ban ni smart waktu ka jing jadi tin yang ki mai khamlap heroin na ka possession jengki tambang nilap ki tactician ki peni bagi penangkam tinggal ai counseling ni kermen ba ya sikin sawat ya kalat ban yo jing rap in light no na ni ga jing sneo tiba sekali rumi kuat macam orang ba kajing tri jongi ban rat ding kong yo jing sneo drugs kananya skmat ngim sim na song polisi ban met step te kitu ki dan jengmot ban penjat lagi kena samla jongi dalam khai bi anyo ni yes shutip ba khmat jongi kadang happy bat pinum lat na ka keti jongka Kaseng National People's Party kala penlong ya kejelap election ha melim constituency bat halang kedem lat kerok constituency ban pan ya kejing kersan ya kipat ba bakin penjob don burom ya ke kertong kaseng uba fansta karkongor bat uba rak boklang tensong Ha kakot Ha kakot Ha kakot Ha kakot Ha kini ke jingelang kinong yalam keseng NPP rengkat berkurtong kila pencai lor kikam kiba keseng NPP kila le ha ka ki HADC da kebawan ra kiba bontli gibel menedai keri bat kila kerpat gipat ba bekidai ke jengkersya ni keseng NPP bahkan yalam biang ya ke executive committee ha ki district council
Presiden ke NPP ubak Preston Tun Song ulong bagi liang persya kamtam keseng Voice of the People's Party VPP kila kena lai pojat persya ayu bagi Menteri Rangba Ukanrat Kongkal Sangma baru ulong bagi ni kiba kena kidairu banwan ba nangno ke NPP Presiden baru Konrad Kilutir banwan ra palat lai pupra hajar kelur tengkai ki Kampenroy ha Meghalaya na kebentak ki Kampenroy ke Jela. Ubah Preston Tun Song ulo kularu bagi NPP kan syemi ki senjam badan kam banang penklanyi ki Autonomous District Council ban pen ko bor ki klik nong sensyar ki dorbar snong ki hima bad man penklanyi ki riti ki dostur ke hok alur ka kendo ke siap na kawan ka bor hak election MDC. Ubah rabok lang Tun Song ulo kerpat ki pat ba bakin kershan lem yu dan ke bathap ke vote jongki ba unjab ki election MDC. Bad ulo kular bantrai na kebentak ke bah kamiat jangka constituency bad jangka jak benrio. Hakina kisgi kinomia lap election ka agenda ka baki kibo akmat lada ka biju ong mi ka manifesto kamtam kita ke parti ki bedek subi ki bedek temai ka manifesto joki kalong tang ben kawang mau Kawang mau nakakli wadu Preston. Kawang mau ia keterpen mukonat. Kawang mau ia keterpen ubah Kevin dan ubah Kevin bojrong usngat bikan sibiang. Tan kesisya kawang mau. Su batu, su belute, su bagus kotor, su tahu cu. Tan kawai ke baki bakla. Berkenok apa biang? Kami le. Kaba syukur no tapi le ni. Tan kawai kaba kibakla ngaslo ben ajeng buat yaki. Baki dai berkenok ro. Nano ken uneu NPP. Nano ken Preston Ukanrat Sangma ulektu ulelute benwara ben pernai ke Meghalaya. Ya kata tengah podios ke berkenok. Salah day tapi bikin omteng. Nano kilektu kine kirangba bala benwara deki pau hajar klur hame khalaya ajogi. Kade kasnong katau hane piong kayo moyong piong kaum thli kajing itenam kajing bit kajing biang layalong standar lam dekate ke sosiolog mardot tenteng gibriu kumaong bara mana kia kenya yi nong kendong tip makim tip bakhapsat mai bagi kita syate yi de usomen ken bet sai ong somen ken rakot la karib brio tambah sap Tengah kuat ben ong ya pi baga parti NPP nadu ar hajar kat perang hadu minta kesini bangi sim ya kajing sensyar hak jela Meghalaya om dunasuk ya kalai popra hajar klur kabingi warna yaki roy kipar keleng saudong bat haki benta kiba per jom kajela Meghalaya jomi lembak kitenat kiba per hapo jom ke surga kata kade ka pangakwa ben ong ya pi bal kumno ngila badle ya kata nalito ipingan lo Arya Lai ngadon kongres ha kongres hado uar hajar kanyo Desember ngami no blot ngeti kajon no asa ke NPP nisan syar mahi hado mentakasgi ngaong ya pi ka wei ka pelong ya yi ka parti bangila banwara ya karoy ka par kadai tang na kawai kadal
Mjudon kejingnya syurut kejingnya dan. Syuya age bet, syuya smile bet, syuya ke bet. Longkong siyir sisem sipara. Mjudon ga ong men kata ben ong menye kene suki. Mjudon kata ben ong ba you candidate you pingin ai tiket. Ngasyo ini badan baduk tiket para MLA sudah kun sudah Qatar parti di mana nen mai haka NPP ngane tho ye pi kano kabingirai ngirai la habangirai lang gabamot nado ngayunit ngabarit ngirai la nado natrai kamu nado na kayunit na kisno ni ai tiket yu bara broyo piong ni su ai hi bangi na te ne trong nado dapo dia survey dia perkhat dia slop ni fleu jumut yan open ai tiket bat ni hajrom ni ong kasur upat ba ya kasur ubabon balang ya kata ia burop bat ngin ya pediang lang Berai ngau ong ya pi. Ni kiwe ke parti tang mi thu thao. Ani me kenat. Ha kalis kau nongkong la declare UA UB UK ya yo tiket. Ani tang hal sem ta yo ong ro UA cancel no. I know UB, I know UC. Te ka kamu kata ka ba na. Kajia kelak kum kita ke ha ka jok ha ka politics ka jongi. Ngamtip ka ka bapulong tengah kwa ben ong ya pi ka NPP ka sensar mentah hante hapo sekretariat ngakwa ben ong ya pi ki pai ba jong ka ka than borok kawe gi sensar om bagi sensar don bor marwe lagi sensar da kajing ya trailang da kajing soto jimutlang nadu ubaret hadu ubaheta kata kadekan nongrin jong ka parti NPP badde na katakan daw mi kibapon kijing bisni kijing pihun bi pon kijing kenok kibalai phojat lai phosket bat kan mau bah kat badnang kenok ngin nang kiyo arte kata ka bang apa berpercaya pi ko kilong kebe kilong apa ko ki kon samla ba i o biat her bi kred nana namar kae ka bapulong na habinya gari ki jaj beneu hisang ini telimlon benyalong kawe man ka sistem ka parti ka bingiong ka parti rulum chano nomor 2 len gumti baru jelas belah bahaya pakai hulu mesra mangaro ngapa jo iro mesra ngapa bahaya pakai hulu mesra tamangia ke pakai hulu tang sujan di election tang jan election ni hakajat bereu ke parti hulu jongi bare de election mi biang sakawe ke parti hulu sumi hulu si hulu haduk jalur jalur mi relom si relom ngam tip chung mi thui thao ani ngam mundur ba kada parti ke pemendakan ya kebedak sumi sen kijop sawut ban badai bagi trailang no bagi UDP bagi SSP bagi kita la janior sensya tim ba than ni kejat ben reu si penpat ya besar mapi ngata melak besar su damar ngata ka de kongres ke baar ngali cikan pipi ke nasional parti ha kakot ha kakot ha kakot ha kakot Kasang National People's Party kala penlong ya kejinglap election ha kasnong nongse kabahab akamaliam constituency ha ka pratarek jong urampang arhajar arpusan panpane kejing kerjaan kipat ba bagi pencap dan buram yukurtong kaseng uba Fenestar Karkongor
Kipat ba kelawan banishim bentang ni kejingalang yalap election ban sengap bekai kebau kurtong bat kinong yalam keseng NPP kidan ban penpau. Hagini kejingalang la yoru ikejingkran MLA Barim Kemelim constituency ubah Hamlet Son Doling. State Treasurer ke NPP ubah Daniel M Thangkio hagaba kila penpau bagi sarkar MDA kebayalam dak NPP kila the ki pauklur tengka na kebentaki Kampen Roy Kemelim constituency. Kentup ikšnong nong se. But wala ke NPP kamsyam na job ke election MLA keberang syedap na Melim constituency. Mereka beteng pat menyerap ke constituency bukan kia syaprang hakil yang boper. Kini kinong yalam kila kentu gipat ba bagian tap ke vote joki haka syap jong ka kot ban penjob iu ba Finestar Karkongor ban penti kena ba ke NPP kini yalam biang ya ka executive committee haki HADC kam tam mengi snam ke belalit no bagi seng NPP kala lek shibun ki kam hapo jong ke district council banyada penklan bat bante asong ya keriti dustur kahok alur ka kendo ka siap bat ke jinglong bakerpang jong kejat benriu hato ka sarkar pat tanyarap biang mengi kum kasinong se dalang impen i pat pamangiru ni syania ka sarkar naya keren ni kita giwe baru kai kita gi bawang bakan salong kumta kata ka sarkar ka UCC ka BJP ka dan BPM kita baru kai ke dijiklen lamler keren chua tang hanok se keren chua tang blok tu ngim don kam BJP ngim don kam kongres ngim don kam ngi don kam ka roy ka par ngi don kam ke jing jenjar ai ngabang ye kendo hawan ke jing dok ngi don kam ya kita ki brio ki banwan yarap ya kata kam padai ka pali jonga jong pi basong sini senong kendong dan perkhat ke jayu se Delhi ke jayu se po Bombay em ngi nak perkhat swa autonom tendai le jong ka pain em ka tunung na slap ka pain em ka biar hapo kendro jongi da ka BLR kangam em gejing kriat kawan em gejing siat bat manga bat ibaham ngila da proof ya kata bat ninang yai trei ya kan ya snong ba ye jongi jing syang anya thu ya pi pai pa ngamju pen kre jing kran lano jing em jonga menta ka sngi ngong ngan pen kre andre ngam trei ban seru hang ni dan do arpu pratali ki kam ki bangala le ngada syong mane ayeng ngada pet nguluk ki porang ba snong bare madu menta ki skim hang ni da ki folklore ki bangala marah ne po snong ki ba bi baru khat mentang hang ni arli ke surok soalang baru sok keluar ngala yo ada mesti approval ka kam sedang surok pertemai kada sok keluar mentang ka bami nang tonal po ada sok keluar sadu sewan joron area ketu ngala yo ka surok pertemai kemudian mentang ka ayat ka kam san 4% tang si benai steng ngala da ka artificial turf kayeng dorbar ka bayong ba mairang khat sanlang ni ai na ka CM scheme khat sanglak ni ai na ka MP Raja Sabha scheme ladap sedang berinaugurat katung tiet yang ni aspa tali kilong yen kila ada register yang keteng kaskim ke ba siklor sanlak mentah san pu arlak ngila ada pak bisa setabakan poi sia kisnong ya kan ni katung tiet ngan sia thu ye pi pai ba bro UCM ukwa ban le pilot project artli kan ni ka mushroom cultivation ke jing tung tiet sia garohil ladap ke wei sia khasi jantia bat riboy paro ke wei ke unit ke buseng de tang hanong se kapani bau siang uyet kerpang ya kesenong se mdan unit apori boy mdan unit hajantia mdan unit sepenuh selaru sepo nartiang bade jong di pris emru mdan uwan ra apo kesenong se pada kade katungtet un sawan pet mau nakapor sa kapor lada mangi kibriyo ngi trai hok ya kani un sa penhe ya kani ke business jong ilu balai sepo nong serim so viewpoint soalang sai bat kete sok keluar sa keluar sa penyolak berkenia kepat approval ng soga kanay hirba snong kadang bagalang ka sagi martang tang kibi kadang basut hop mo nakama pagwan ban play berbu iman ure mo te school bisik badong banglayop lapinyo ikom nang ka argu para kurur ya kadang siya kesan kurur ha ke portion kiong paham sutok blade election reman ta pa iba bi ki pat kala po hin kisam jong pi ngam skriem ban thok bagde sa kurur sa pinyulak ba merang bat kri ko bijong phi kani malam sarkar ai bisa tamangim pat ko ban trai manta namar badon ka election nim ka ban trai mari dia election ka kam kan sedang nila berkam tunakan ya nila berun kam ko social media ripai ba ni trai ya ka kam kani ka burung jong phi lagi break ban pesenong se kini ka sorok baba kiran ka madan baba kiran ka indoor stadium kadai ka burung bujong pi lo sok sno tenang da wa karpat pi yarap kersa ningi iran ke se depan tre
Bat masudrat ba fine. Ulat rendak basay. Baruang baun concentrate dari unilebet tang yak MDC election. Ndai yak MLA election pada namar unailat de nga namar ngaru da ba bantray ya kakam. Kata ka ding susu kalanti ka babet ka basay. Gini try ya kakam. Usama final star. Boros kata udan tipo block pula try. Resign na kakam. Banuan ban chatri nanti ki pa. Ki babon ki kili nga baham. Balik may tiket na pulo maba. Namar don uwi lumaba papan tiket. Nanong share don uwi papan tiket. Rebong M. Kapor di graday din ala lang ken yaki samnan din nang tin pamilya. Namar nang tin lagi kena sama kibla nang kibala start kibala syampang. Ikwa ki man play kala bana miliem kile ban song te Party Council. Ban tray ban keren. Matang ki an. Andai pai ba. Lara mangi pada kami ailang. Kumlo ki kini bana po miliem ru klik babet. Namar lem ke an. Kikur jungi habo isi lara tiko kit boy sabayam. Namar ngatem ni sedon ke kur tangkiu, kur nongklau, kur doling, kur ndok ter. Men suangi selong kelong kur kamtu. Lem don ke jing tu dak an. Rehadin bangawan rakyat kat men-men. Lai itu mentah yaki dor bakur, yaki senkur, bat ya orang bakur. Kum shibenta ban pan yaki jingkershan yaki patba ban Punjab ya ukertong kakun hinyo trap National Awakening Movement kenam uba Thomas Pasa uba yakun yaki election MDC na Jayau constituency hakamit jong kasipalay kino yalam kaknam kilapan long yaki jingalap election hakashnong Jayau pedeng. Hagini ke jingelang layo ek jingkran no presiden rangba ka khnam uba pendap borthiau saibon wakin presiden ka khnam uba Thomas Pasa ublong ru kurtong bat kibek bek nong yalam jogane ke seng ya ke balawan ban sngap dikipat ba nong shang shnong ka than jayau uba Thomas Pasa ulong ba ka khnam daru kesam arajar khat sau kala dawa bari ban pen klano ya ka anchis pa arpu pra sap para ibe ke baong ba ubam de khasi ula ban tha vote election district council ndrai na do kita ki por hadu menta amshimladan ki bashim khia Bat menta dangshan na sakhi bau CEM ka ki HADC ba pnia sing CEM ulalit ujor halor ka jing ikerteng ki bamde ki khasi ha ka electoral roll ban yo ishim benta ha election MDC dalor kani ula penchai ru alor ki mat ki ba khamat ka bau terang ban le na ka bentau pat ba bat e kari ba gajat ben riau dara usha jet komu MDC ka jayau uba pendap borthiau saibon ula ong ba gajat ben riau menta ka don kami ki dong yalam ki ba kloi ban ya dai gajat ben riau bat kane ka dei ka kabui ki pat ba ben thamai la ki dong mi khamat baru lapan ke jingkershan lagi pat ba ban Punjab yo ba Thomas Pasa ubala ne bet ya keseng khnam dan ok senam arajar kharlai haduk menta badum chim lakan ria satya naga nong rem ke ba uyeng tungin perkhan ya kani ke jisha bangi dan kam menta balengba kani kesni ke bangin yo ban jet thumai ya kinong mikma Shadis Council ai bangin perkhat thumai ngin jet thumai ya kinong mikma Kiban taudor thumai ya kerukam terekam jo pada sebensel bakum juru ban sandur thumai ya kejinglong jaman jungi kum kejat mereu khasi idon kami ki bak nong ilam ki bakum kini kinong ilam ki bak kloi ban yada ya kejat mereu kejongi kejat mereu khamtam kejat mereu berempat nak kata-kata undi berkenal bahkan ni kadi kabu kalat yani bangin penthemai kumbakalong hangne konstituensi mentah nyungdan MDC ubanya khun usiting MDC barok ki kertong kilong penthemai ngasu kemen banang bangin bangiwan kasang kenam hangne ban terwa yo samla raba Thomas Pasa Ubala musamla, ubala nadu, ubala rum sak sang kenam hau arajar khalai, hadu menta om semla kenria, kanong rem nak sang kenam. Ngaso serang, banang bawat kini ki parti, kiba sensyar, hangi hakasti kejungi menta, kilawan ban terwa, yau, ban khat, balon khat no, ban kit kam no, ban ki hingrai, ngaso banang ba uyai ne, bet hakade keseng, walang milong kiseng kaboret kabaduk. Nidon kamparari ya ginong ilam kibas ken nong rem
Kiba ya ini reh kanong rem. Om kiba kan tiap nak kawai kasang sekolah pat. Ngidan kami kita kinong ilam kiba slur, kiba serang mensim, kiba nut banle. Ngasung sarang mana mangim kasang kenam ngidan hangni mata. Yo kurtong jongi ubanut banle ubanut ban krenye jing sisa. Ubanut ban yalam ban om dah kata ubah sempang bersutu baru bertrai galadi yang rekam. Habang ay kun ya kani election jong district council ngan stang swa naka jingkang jong district council. Habang ya jingkang jong district council kumbang ang ilaya kren na do warga khatsaw. Hakami jong CM gibabon gibalawan nakapor ilaya kren ni kata jingkang ban haban pinskem. Bauai utau breu ubala banlek ban tebut apa KCDC apa district council. Nani uai utau breu ubala ban yakun ya ka district council election. Bagila puli ya kian di kendon bagiralap. Balesi ku bacai benreu ya ban penskam ya gari dakian di bakan. Bagirag siang bangyong babarai kaan jo district council kaong ba ubang di ukasi ula ban tebut haka district council election ba ila dawa ban pagkalano ya kan ba sispa arbuai arbupra sap parawan herin nado dikipor hado menta ba sausi galong omdan basimkya ya kani ka benta badang hakini gisni yo ina kayang uway na ka CM ulalin ujor sa kibor bahalor manong babalay mi kerteng jong ibar jela hak electoral roll hang tiya po nong tumay kapasong si kalong bahakapor bagilit bandra yakimat kijura kibaskem hakapor bayara yakisaki kisatar gajik pensisya kibaskem bankerpat yaki siyang di udan buram bansobhasi po nakiain baskem kenang ba kanamwan ka jing sao heri menta ola bir kapor kijo kisiem kiling ujor bat kiong balai hak electoral roll ka konstitusi ka jongki lapau ya ka kerteng jongki bamde kita ki try dulu bani sementa election bahkan sosi kalong pada pilih tak rule jaga district council karul basis par punai kadi ke district council kabadoi dankam ban penjanai ya ka electoral roll swaba nginya chok election kadi ke jigni jong kerteng jong barjala ha electoral roll na ka benda kadi election apau tagawai balesi na kadi ke district council ka kam pendek hok ya ki kamram ki choka kubal aibor dakaan nakikendon na nakiruli ka pero ibadon hampi apo ke kirisi bar pinapay kabakam so pelawa kaan jo district council hado menda ka kalimat buat lagi layo ya kata ka jing layo lagi yo ita ka jila ka jong lajong iyo iba ka rule jo district council la tosa Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rule Kaknais pa San Huway. Kajingnya kabalay baka ni kintin Assam kadang nesa hakikot ang jonga District Council hato kamday kajing jandaw hato gimnasi bangin penbay tabay habang ilayo ilang ka jonga jala kabanda ka baar kabang ilang po renti hakimat traikang kijogi ka artikel ka aspa sa pusaw kapapan ka ya ka kernet ka bandreu lani kata ka siksidul ka bor ya district council bakan doni kata ka ikir ka bor ban yada ban pendet pensa ya ka cilong kerbang ka cilong riulo ka jongi nakaway ka bor sa kaway pat ban ngidit katung ke presidential order kakenai sepasang pau yang ilah itu kau giriulu nomor idon ni kata civil right certificate hak Islam ni berada di bakang bensua
Isaki ba yung National Drive Certificate na IT sa Kipayba, Limba ka District Council. Henry on the board gilayat. Gilayo baga state government ka kinino yang kadang board take care of the council but yang National Drive na issue no na office tegang jo deputy commissioner. But ang sinam yung board dali. Omla panlan na don ka din pedon gambakra yang kadang sedot riulo. Yang ka magibriu gibang day hok manyo yang kadang sedot gilayo. Lesi harus kapor, kirawan ki disi waper, di bangday ni kacay bandai wajong ni. Lesi kimla busuk tu, dia kacay gerbang dengan national drive certificate, yang kesernat berulung. Kia klaim dah sekia yang ni. Bandang kalian wajong ni, kira julek, sakit nak perekam di waper, kira lek pokok district council, ban penbori kami ke beta bakerbang, baladai kapor, banyak national drive certificate. Ladai berpenpai lo sepok ka district council bagi paiba di Papua di hapan sim no pok district council nang baka cinlong terbang juga cek mendeu rilong ke jongi kadang ne kadang scam tak kendau ke siap tak kun ke para tri juga siksi dul ke hak kadai ke subjek juga district council reum lawan nen Keladaan kecil tukar untuk state government yang subjek ki bakat district council kali bernyok kakung kecil kaipor jong kasih siru hak hak naispa prabuar kasar karjela kalawan ra yang kami kena notification badai berregister no ikendau siap apa DC office apakah kendau siap kakung kepara kabalai jong kasih siru kahap apa district council balik kada cukup sab kabran borsi bansim ni kada bor ki ikya halani bandangsen nakale state government kawan ra eta ki ai per bandung ni taki cakap puta berban ai pada kita ki investor di barjela ki bahe klaim da sim jimut naga district council hato kane kam dei ko ki ibeng jo sarkar jela ya district council Hato gini iba syam lupa kada segala tu gimle rayma. Baik kat ki badan di subjek. Ini ke bon bagi ekor juga district council la syukri no in pet district government but omdan ba persya omdan mano kan. Desi kadau badai ba kaju ka parti juga mula pada district council. Usabi pada dapat do presiden ubabat pada district government. Nak kadau no kapol sa pol laong. Gilayaw iba gikanto ka na dispose ng kadang ka din sa ate kinjeri jang ka district council haka state government Banyale ban pesung tu ikipat ba halor kimat ki ba ubu hakmat ban shim kiala da syajiet kumu MDC hakasni ba a jong katayo uba lambor malngyang ubaya kun kumu kertong klemseng ni independent na kanong krem constituency ula penlong ya kijingalap election hayo pamtia bat hanong madan simit bat ula kerpat ikipat ba bakin penjob yang u hakane ki election Uba lambor malngyang ubaya konik election MDC na kanong kram constituency kumu kertong klemseng. Banele ban pane ke jengkesan kipat ba haka katwe trik urempang ar hajar ar pusan ula pelong ya ke jengelap election hayo pamtia bat hanong madan smith. Hagini ke jengelang kinong kren kila kentu kipat ba bakin kersan bat vote uba lambor malngyang unjob dan buram biang election MDC. Kam tambah bula trai besyakri bahai ke constituency. Bat ula long ru unong yalam uba kloy benerap ikilong yang kibaduk. Uba lambor malngyang ula ong ba kejeng yakon ikili election kere ke final bat karat kat pat kendai ke senam arajar arpupra. Persyayu MLA bementa kenong kram uba ardan mela basayumaj. Uba long ru presiden jo keseng VPP. Ula ong ru batang ke jenglong MDC klub yang yu lada umyok ban bat ya kekerdan CEM ne deputy CEM ne executive member ban syakri hipat ba. Bat ulang ba kekerdan MLA kelong kebahe andre kekerdan MDC kelong kebakhamrit. Andre ubabat e kekerdan kebahe kekerdan MLA menta ulang uba kim kebensiam. Karba ubabat e kekam kebakhamrit kata kekam MDC udan pat e kebensiam kebayar hado kata-kata. Umat tulayam parti baile barolayam UDP layam NPP layam Henry
ngajit biang daw mulai mentaban penyak biang ya ka daw ya ka bak ya jing lang bak ka janga ban pemi biang sosisin ya mulai abzau tarik ki umat ki baktang ki batjut lagi khmat ki jong phai kin kelalong ki umat mulai haka abzau tarik ngikwa ya kata ngikwa ya kata ngikwa ya kata dahil na mga katahagan ay kapor parlok ba iye Shano ki konsam na kibang kami kijinap Shano kinay undan jaka Pilot usam na siya yung malam banyagren yagikam na umdaban pelong yung program per Torba sinong Mata torba sinong tat kan mga pibikit kam sinong Hikran tinubli pinyo okis kumayo mga Ngaro kumkantam nga yung ikis mo tayo ikis o ngaro adan. Kung mga pero ikis pero ginagawa sinong sumaro ha. Maulay taong dorbar da kakis. Rangba sinong mukhar da kakis. Yagi media kinay paplay ng khubor da kakis. Kis. Kat kumkantam da kakis. Hangno kan poy kajet panro. Kanay kalong tik Kumba sensiar Danbor Hitler ngindum siya kum kajay panro panwan sensiar Hitler nama kajay panro juyi kalang kapakarpang kajay panro kapalang nakakor kaparam kajay panro kapatip panro tiplay kapatip ka tipman day nama kata nginya sensiar para latlod kiba ajat siyang may nga ajat siyang may kimawa ngayon penim yakaruti dostor ngin penim ya ka jat ka khom kan ma bha ka nei ka ba shakai ba dei na ma ka ta nga susak khinde ngam kwa ban plajot hak nei ngan sa plaj hak khat ngai tale dei na ma ka ta hak nei ka por lok ba e ai ba ka jing singan kan wan biang hang nei po sinong ba ji ai ka jing singan kan wan biang hapo kanong kram constituency ai ba ka jing singan jong kilong ying long siam Kibudan hapriang jong kajing do jeng kermian kan wan biang kajing singan kumya kita kilong iya ngakwa betong kami kapor baro kiyang haka art bulai election MLA kia keren kumno penjob yang aku memilih ngarong penjob yang aku memilih kiwe ginoyle kiyong penjob yang aku memilih ngarong penjob yang usitin nga mali pamantar wong ipay ba penjob ya nga ngan ay kajing sekri kababaha kaen kabajapat mentak asnyam lay pay ba lay kibalang ma ngandon hakabor kilay mapay kipay ba yalay si po kasurkar nagtiyat pay ba nagtiyat yung kang hagano kajing kang surkar kalong kabamot unang kumnay kalong lenoy banjir yaw ta unang mikmat ubabuang ngamdon kabor pa yupat ba banlay kabha banumdon nang yalang kabha banumdon na mali kalang mga ipenjob yang amanta anda piwan siya nga kanong ngamdon hakabor kilay laday patba kamon mentoy bandang galing mitim ta kami kamdon jimot banganuan ngay banleksyon pay day na magta nga kuha banong hangay nga kuha banong balapon sungo manor bagyong bakanay gadi ka semi-final hanay nga kuha banong kanay kaday ka final ba't ka red card ginay how art pupra hop anday may kantay ngit kan may yakanong rem day na magta hakanay ka por parlok bayit so banong tanggaway o paralok jong ki samsiling kopsiling ula yan biyang manta o paralok jong kilong ying kibudan hapriang jong kajingya upanalok jong kibatot ikimat bunyan ula yang biang menta hakmat jong pay banle iki kami slay naman hanga ngakwa pagpian da ko siya tangkom UMDC kalabyang yang pangangkit yang lingkor kabaki tangkom UMDC mdon kam siyam mdon kam deputy siyam ngamdon kam niyam tangkom UMDC kalabyang yang abangkit naman UMDC yung pay kadono yung katay kabakraw haduk takta
Kabahe hatu kata kalabyang yang bangan kit ngan ba ipe tang kumu MDC pra la ling o kamadan nang kita banyak pun ya kini kita ngakwa bantian dako saya kedar ngenya kren dako shit pasyai ngenya kren mit dako sur ka bakhot namanya ka ho nganong ho ya ka iyam kamot nganong iyam kakhot kata sibun dei na magata paralok pa yit hakani ka por ngaso banong ipay ay biyang mapay so sisin ay baw na yung malunay unwan biyang bantansan hapo kisnang gitaw unwan biyang bantansan hakiyeng kisiyang gitong pay bas so sisin ngan mi sakamat nadu kaapsaw andang ipay hakiting job nadu punay balay ngayon tulong niya kikam sakamat banwan rabiyang yakajingkan miyan nakamta ka konsibi nga bat ringkat yaki longyeng langsam rungkam ya shibun ki jengrap nagitay basbun ki jonga Chair Arbulai Hamrai anda habai balam ilaria make election bat habang yo MLA batumai Hamrai uta MLA bangi ila siap pendit ila siap pengop bom mudah merbat ne tolong mekum kato barung hak rosling mecerang baik hek ni siap pendit nomor ba dikular kibat hing kibapang jungtai nong mikman kiai kibro mentah kilong kumno yo badan kilong ba ubalam ubatrel kakam apok sanksi gerai ubadan ubasa tang dau terlit deniam kila jiwannya na badan baju ai kikam badan apok sanksi tingi zero ars ni am rolong mengi nado ucap arja fulai haduk mentah ngampat jual bau no MLA tingi untuk nampak kadang kriam kasasi Shenaudan belum yang saya yang baru ini yang hikwa ikut patrai berbaik jika yang kesiam ne hikwa itu boleh lapmiat kita kawin baru na mana boleh patrai malam nata kadang masuk utuh ngala sangklian saudang jong kinong election ngalamat not jagentien Dalam kongkon sunang aurea, raya bukut ngawan pan map, makat malam map malam. Teri biang no. Raya malam komuk pa cakap kriam kot saksi. Badan ni kecing long senang, badan ni kecing cemlot cang malam. Kapelong yang ngandang lang ngadu mentah. Nanti yang ada kapor. Ngasau dak ram nomor bangalak perniam ya malam. Raya mentah ngasuan om. Ibat kayi yang kasiam. Nilai terlai mentah. Berkesian baik. Tangi malam. Mang kering. Badan napok nong kriam kot saksi. Ngalawit palat. Larai baik lang rupisia kipat ba. Ngini siumnya kawat, ngini siumnya katari, ngini siumnya wakau. Hak apa itu lagi lagi? Ngin yati terlong. Ngin yati yang terlong mangkering hak apa itu lagi? Tambah hak apa sauterik ngin lilam no. Ubah berat pemilih cuma lari beberapa media. Semua ini ke poin. Babrat pulang pemilih cuma mulai. Lafiwan alai kor mentah kemit. Piwan ban smoky tak menro. Nak kementah berpencok you kandidat cukup badan napok nang kriam besi. Arab sauterek ngin lilam tolong ras mulai syong ilai wat milek syuk. Kod yo badan cakor si mulai. Ngilong ki blak loi ban pelat no ini tolong mangkering langi la kedang menpet ngam kuat syuk menpet. Ubala mulong bangan kam mentah tang bencok. Ngamdan kami kisi-kisi ngamdan kami ke kam deputi siam. Ngamdan kami kena kisuki ban yo ndrai. Ai ngai kabor kalong tangban kalong MDC. Nalabian ngong malam. Rai ni sutu bapalam dan nak cong meeting start kum nong yalam. Ngai si sia kata. Bapalam udah ni meeting start. 40 position hak cing yo ai conga. Ubo start bapalam. Lawan kena sorkar bapalam udah umin baik katakan hak sorkar. Wan sorkar mukul pian baik. Wan sorkar tanah pian baik. Rai bagi yo ai kepala betul menang menkamai men pembiang ke kesiam. Tak dong idap tapi cing sok kemian. Rai ben syong men sulit khla ben chadiam baik. Ben syong baik di tamanga. Longmo. Lada kepala juga, bos sumar yang bos pendiam yang sulit khla bisi yang kibro kop macam macam dia. Ngam suriam ke dikon. Rai bang yo kepala juga bos sumar kena yang tak dong ngasno sarong. Rai ngasno benong ya pai. Ubalam udah kepala bos sia cakap orang konsosi. Lada ngido ya malam mentaki yang disikan mau bah. Kau cipil taisu ke Alpura.
State Director ke Meghalaya AIDS Control Society, Dr. W.B. Langste, hagalak singublay jong katayaw ulapan pa ke jing sokya, halo ke jing sapriang jong ke jing pang HIV AIDS hagajala, bat ulong baka East Giant Hills District, bat ke West Giant Hills District, kidai ke district ki babun tam kinong pang HIV AIDS hapo kajala. State Director ke Meghalaya AIDS Control Society uliatho baka District East Giant Hills but West Giant Hills kidaki artli ke district babon ke bayo ke HIV AIDS ha Meghalaya. Hagajala Meghalaya kidan 1,000 sanspa prapunyongut ki kentai bat 1,000 nyospa nyopunyongut ki shinrang bat 1,000 anre pun rengut ki kelong ki berangret ki bedan yunu kenyang jingpang. Habagran ni kilat patai kubor ke shpautrek urampang arhajar arpusan Dr. W.B. Langste uliatho baka East Giant Hills but West Giant Hills kidai ki badan bon ki bayo ya uknyang jingpang HIV AIDS kat baka East Khasi Hills but kadan haka kerdan ke bapreng uliatho baka jing sapriang jong uknyang jingpang kalong nang ba kajing ye shong khakle kajing pedan kamlang uternya na kajing shim snam nagi brio badan uknyang jingpang baka jing bet ki khalong na ki kemie bat don ro uknyang jingpang HIV AIDS ula benrap ro Banda kaliang katanat ke jupelong ya ki program pensuto padba bagi jubo iki medical cam man penlong ya ke jakat tes ki senam hakalang jaka hakawala da syam bagi brio kidan yang HIV AIDS katanat ke ajing sumareki pad ki beki ula kedauru bahaga jela Meghalaya hi kedau besapriang ya ke jingpang kadai da ke jing syong kha clear kat baki kelung red ki yo ke jingpang da ki kemie badan ya nuk nyang jingpang. The prevalence of HIV infection in the state is at 0.43%, above the national level, isn't it? The national level is 0.21. Max Meghalaya AIDS Control Society is an office, and through our office we have so many activities which includes the awareness program, and then we have also the medical camp where we conduct also blood testing and we confirm the cases. After confirmation, then we put the patients on treatment. We follow up and we do all the necessary things, even social. We have also the social help, that whatever we can get to the people living with HIV. Presently, both the districts of Giant Hills, that means East and West Giant Hills, they are at high rate, and East Khasi Hills moderate, and the rest, the other districts, they are low or very low in prevalence. So number one is due to sharing of needles. Number two is due to sexual contact. Number three may be due to blood transfusion. And number four, the vertical transmission from the mother to the child. Meghalaya Poultry Suppliers and Meat Eaters Association agasing baar jong katayo kalapan jing pensyai manaw bala ay bori uba wan syai karsyandi ba yaki association jong u ban kenrai ki sernot health certificate na ki kali kits yar ki barong sya Meghalaya bat kaladawa na kasoka jela bakade ban penshitom y uba wan syai ubala lumpisa bean na ki kali kits yar. Habaikiran kinong patai kubor Presiden ka Meghalaya Poultry Suppliers and Meat Eaters Association MPTA uba Everest Milim Umlong ulubuk jengkeli ke sorkar jela manu balai bor ya uban syai ba dikilai tlik association jong ban kemi bat kendra ya ki certificate ki bedai bat kakoi kakya jong ki kali kit siar ki buan cha Meghalaya uba Everest ulong ba MPTA kadang ki sabut ki babiang ba wan syai ula lumpisan ki kali kit siar ki buan cha jela haka kerteng jong ki association. Mana kalian kaseng kalau ada berujur ke jahar haka bernihat polis outpost haka arpunyo terik Kuala Lengkot halur kena ke jenglek jong ba wan syai. Ke MPTA kalau dawa na katanan Animal Husbandry and Veterinary ban penshitom ya ba wan syai lambat ki perlok jong u padairu ban penmi da ki kendon trekam standard operating procedure na kebentar ke jeng mandra ki siar syapo ke jela. Kesorkar kadai bentuk kit bat mensim kia halur kena ke jenglek kisah
jong wansai karsendi naki kali yar bernihan kami galaya putri suplayani Literature Association Shillong kelas ai kijing penai baik pensai kijing peno bawa wansai karsendi ubah kami lagi presiden jong kaom galaya supaya and Literature Association lalle di ai dak bardum isabe ai ni kali yar menrung Semithalaya Borni Kram Dadon Ganu Gajing Ibor Nakutanat Veterinary and Animal Husbandry Department ni nak district council GHGC kini Gajing Le AI ni beliau lawan ra Gajing Jenjar yang kipat kali namartang na Gajing Le AI ni beliau mat seng halang tiba ai ten mauhi harta RBYF ko bat hidu lakio kedua yang kipat ba babun balang ba bedok usuk asosiasi kebedan kisagi bat kikot selah bentuk sisa lor kani kambian kepala ketak yang kai siar dan penong ya kinong sunong jeng jela bermat kijing kiudor jong kimarba menengong wansai karsendi lasya keno ba ulum sabi ai nagi kali kitsiar abarni ulalum hapden laipo hajar kuwe kali bat kendai po hajar nagi kali kiba he ka asosian kadon kisaki bagi kali kitsiar kiba hak pendep ya kijing pensiu kaba badon kijing temu bean bat kijing tokit kaba day banle takabor suka yakini an sadai hakabor kaba biang wan sai ka sendi undon kanu kabor batokit ngane ban phak si ofisa ka Meghalaya Poultry Supplier Badmin Literature Association kaladat panbu dak RTI sya Tenat Veterinary but Animal Husbandry Department menkeli sai lalu bat dak kanu hukum wan sai ka sendi layo jingbet ban cek ya kali ban lum disa Kakenhun kinong risyar hapok kalama jong karib hoy Poultry Farmers Association RPFA akasiba a jong katayaw kalapan pao bakalamat ya kajing kabakraw na kajing sya kanyot dor kasyar hayaw hahan kabalapan longru ya kinong risyar ban kenran deno na kanikakam kaba kila kamay jakpo baro sikata. Kakenhun kinong risiar kebahapo kalama jong keribuhai Poultry Farmers Association haka katwai terik urempang hajar arpusan. Kelemi ishkmat man penpawe kejing kabagilama tang namar kejing syak nyot dor jong siar hakiyo. Kabala penduk mensiam yaki babuan kinong risiar. Bat sedang ru man kenran dieno na kenikakam tang namar ba kalabuan pelat kejing lut. Kakenhun jong keribuhai Poultry Farmers Association balalam kemat ikong i lapang ke presiden. Kelemi ishkmat man penpawe kejing nek kam risiar tang namar kajing bam te lakam digi bor ke sorkar jela ban khangla digi banabar ban wanra ke siar bande haga jela kini ginong risiar gilapan pauru bagalong ke besngusi bawa laki bor ke sorkar jela gi jupen shlur ki samla ban yang halaki jong ki kejat da ke baseng gi kam lajong nrei bone gini samla ki bla persang ban sengkam hadien bala pentebet bru akan ke kam mentak la sedang banduk mensiam no namar bala bon setang kajing lut hakne ke kam risiar kam tam man penmi ya bai jing bam siar ki dawai ke bai boarding elektrik mat ki wigiwei kalba andalade ke por bande pat kiyo kalong ke barit bat ki jusyak nyot dor hakinong thiet Kilapan pauru bagadaw lo kejing syak nyot dor ke siar kedai tang namar kejing yo lan ke siar ki banabar ke jela ban wan kene ke jela klem dadan kano kejing tek lakam digi bor ke beri kimi bat kini ke siar ki bawan syabar ki judi hak dor ke barit tang ban penjat jo badai namar kene kadaw ba kinong tiat siar ki juk nyot dor pat na kini kinong siar ki ba na kene ke distrik ban ke jela Cucu kilapan pau ba menta bun na ki bala sengkam kam tam ki samla ki ladu mensim namar bagi ban syem dagaram ban sedang yang kakam bat menta tang namar kajing bamyo akador ke babiang hakiyo kalabo jing apat iki ban penmi ya kajing siyo karam kabala syem daki ban way nang dia siar apa ri hoi ding tu tandem galari kamslam talak new kasmem galari mensua ki bab siar ki ba sembai ni bang yo bidor timbam bidor bang la ban
pendap ika jindan kamai nasam tamata pade lari kabut pade kisiar kiri konsiar la haptit kamrem sajimba mrem ta wa kamrem hisyo habang di pat ya kiri siar ki bengiri kami hapsyo tenteng di dunang menta iyo unu supplier nyadori ki nongri ikum ni sibon sergi ek imadata ikum kinori siar ipua ba kasakar kun pai kmat lem kanyi kinori siar kebaga ong bain ki nak semla ki de yang li jom kiat ani bladep pule dengle tem siam temban menta impat yo kun kinori siar jadi rap na kasakar kita ki bungpa man tempau ba ni tempau ya kata kajing gajung ikum kinori siar nambar ba na kawi kapor ka ba kajing ka ba nyimat ba na kaliang jongi kum ka association yela wan banya kendu sya principal secretary jong ka animal husbandry and veterinary te menta kadang sa penting itu mit saya kran pat hadin jong ka insa khot banya kran dengi kum ka association hadin jong ka nika election ka ban wan ta teman akaliang jong district veterinary officer akaliang ban yakran jipang kita ki available scheme kiba don em ya kita ki yengi kum ki nongris ya ki nakaliang ka jongi yong ba undan kum kita ki haba kum ta ngilek ru bani kendo iba kharkongor ibade i principal secretary jongka animal husbandry but ni batai ru ya ka jinge ba ro kum ngi ki nongris ya ngi riboy ki nakaliang ka jongi ya kular ban pendek ke meeting hadin ke election but hadin kata ni salah ban budin bat hadin jong kata la ban budin bat ni la ban tip ke ipat nakaliang jong government kan ai feedback ini CEO Kayora Ecological Solution Uswapan Mera ulalet ya kendu ya uba penyat sings im hakaba ulapen pa ya kecing terang ban beteng biang ya kecing etre lang bat kesor ka jela bat ru bat ke laiteli ke district council jong ke jela ban ai jing ya rap ya kipat ba bat ya kinong rem ha Meghalaya CEO ka IORA Ecological Solution Uswapan Mera ulapan pau kejing angnut ban beteng biang ya kejing trelang bat ke Sarkar Meghalaya lembat barok laiteli ki Autonomous District Council jong kejela ya kene lapan pau hadian kejing yalang bat caretaker ka KHADC ubak peniat singsim habakrani kelat patai kubor Uswapan Mera ulapan tip bagle trelang bat ke Sarkar Meghalaya lembat ki laiteli ki District Council kejela ban ajing rap ki pat ba bat kinong rep banyo ekador ke babhatam lengba ke carbon finance ula pentip ba ka company IORA kadang kejinga trailang bat ka bank jekinong rep ka bahek tam hak pertai ke badan Netherlands ka Rabobank ban kentiu ka program hak ni ka jela nagaliang ba peniat sing sim ula pentip ba ka district council ka trailang bat ka IORA Ecological Solutions la sisnam menta ban pentrekam ya ka agroforestry carbon finance project da ka bakado ba ka company kala ai kejinga rap shibun ban pesoto ba ban ai kejing hikai ni ka bentai kinong rep alor kumno ban penek pensa ai kamariang bat kham tam ai na kabenta bagi nong rep ni jing mentoi leng ba ka payment for ecosystem services scheme kabala seng nak sarkar jela hapok gena scheme an ai kusnam ka basan hajar shi hektar ha ka shisnam chekitugi cloud kabala register kumki community reserve ha ka tanat cloud bat 8,000 tengka shi hektar ha ka shisnam chekitugi badan ka cloud bar ban bha dan ni kabala itho kumki lau kentang Kayora Ecological Solution which is Delhi based and we are working with the Meghalaya government, KHADC, JHADC and Garo Hills Council on helping community and farmers in Meghalaya get the best value for their tree assets through carbon finance. So in this we have a partnership with the largest agriculture bank in the world, Rabobank, with whom we are developing this program, and we are soon about to monetize their first carbon in the next 2-3 months. We have onboarded 19,000 hectares, about 9,000 farmers onto our digital platform, and our goal is to take this to 100,000 hectares. Our partnership with KHADC here is very critical, and KHADC under his leadership has been supporting this program from the very beginning. Last year the Honorable Chief Minister launched this program, and then we had a workshop where he also attended, and KHADC has helped us connect with the communities, helped us brief the communities about the value of carbon and the importance of carbon and other such environmental finance, and has also offered to us that we partner with KHADC to leverage their nurseries, the forest department, as long as it benefits the farmers and communities and increases their income. So this is our partnership.
Now we are also talking to other funders. One of them is the USDFC and so on and so forth, to actually invest in Meghalaya. And our goal is to work with the state government and the district councils to actually make Meghalaya the green economy hub of India. That is our key goal. So that is why I'm here, to just visit again and update him on the progress of our project, and then to express our interest to continue to work together in this direction. Cái jing tray cái jungi cái jing day cái jungi bat ki kalong ba ling ba jungki ngiyo ban pensyai pai ba ngiyo ban pensu thu yaki nong rep ki jungi bat kumjur ki nong shong shnong ki jungi habai day ba ka jing kongsan ban penek pensa kamariang kamtam yakaba ki nong rep ki jungi kin yo jing mentoi nakan niki habai day bat jing penek kamtam ki deng ki sip ki ki ta de namal balai kadon kata ka program kuman syuang no kata ka payment for ecosystem PS de kani kaya rap ha namantaban umdai syu ban ong ba ka jing day ka jongi ban pensyai ki pai ba ikinong rep bakin penek pensak kemarin klem dan jing mentoi kemut mentaling baka jing tray jungi baka era but kam tamru ngidang community basa iwe i representative na po ka sarkar jong ka Amerika iba mi khmat yakani ka international finance development iba kwa bani kendu bat ni na kamentaban wanra jing mentoi ya ka district council kam tam ya ki pai ba nong rap jongi nama pidi ban sutu balai kadon ke jinga tray lang bat ni ba ka era bat ka state of government of Meghalaya kadau kalong ba kalan holding system hangne ki ba bon hi khndo ba siap bat ki wewe ki jing bat riti dustur ka hap hapoka district council te ka kuman shu ai jimut no ngidon ka rirai mo kata ka community land te kirira ki babun bhapo rikhasi ki dangdon nangta ki donru kiniki cloud kur mo ki brikur ru ki dangbun bha nangta ki brishimet dan ki khndo shimet but kamtamru nakamta kiniki nongrep ki bodan ki bri kwai ki bri so bakiwe bakini kin penne pensa yaka yaki dengso yaki deng ki se ki banlong ka jingmentoi ha nakamenta kataka baka kanyarap ikamarian pendunai kenika jing sneo jongka suin beneng kamtam hakabede bat kajing long kenika global warming haka berthei brokawai teki babun haki companies kiba laniki kinhon treman subhan nashabar jongka ri India ki pledging mut bah ni po Meghalaya namahang ni po Meghalaya kadang day ke caka ke jerngam mo kata ka green hub ka bangi kwa ban da kumno ru let's say ba ka Meghalaya sien ka jing jerngam ka jong ka jela ka jung ikan long ka jimentoi om tang ya ki pat apo jela nrai nam ta ka north east but nam ta ka perthei brokawai te ka jing sultanat ka jungi ban pensngowi ki pat ba habedep kini program kalong ba lada ki pat ba kiri ki sumal ha ki thung ye ki ding kamot kandan jing mentoi ki om tang bangi yo kal air ka bakhoi oxygen henry ngi diru yaka shabar ha kani ka benta te kani de ka jing tu jong kani ka jing kendu jungi bat kani ka program ngila sedang madu mentala shi snap tam bat mentas ngi sultanat insyaallah wan lang i ba swapan na po Delhi ide chairperson jong era ringkat ba representative na po ka sarkar jong ka ri Amerika ibalong group i clear jong ka ni ka international finance development finance te henry nakidaw ba i kanjing stom no kansan beneka sngi timla bandan la te henry ngi angnut bakum kini program kini ai beteng nam ta kajing betjing biang nam ta kajing baha nakam ta kamariang bat ru kajing mentoi nakam ta ki nongrep neki nong shnong bat ki try jaka lani ki ra ki shnong bat ki be habang inya beteng biang iki kubor sa sisen ngin pen mau yakimat pakong san jong ko kubor menta katayo hukum ke Supreme Court ban penduk pendamno ya ke CMJ University
Yamir jumut umentri rangba bat kiriu syampang halor kamang tengka kejela. Bami kerteng kibar jela bat kiriu lum bam dai trai jela ban thap vote syaka ADC ujor ubak penyak syaka Deputy Commissioner. Klak na unong aidun basyak tendra haka kali sipai. Shispa hendriu pondriu ngut ki kelung sawajar sanspa prapo nyo ngut ki long kemi bat sawajar nyo spa nyo punyo ngut ki senrang kidan ya ke jingpang HIV AIDS ha ke jela. Mano ba ai bor ri uba wan shai ban kemi ya ki health certificate ya ki kali kits yar on Kamigalia Poultry Suppliers and Meat Eaters Association. Bat pensyong shit unong ruai bapa u Ed Sheeran ya ke shelo. Kamigalia AIDS Control Society hagala sing ublay jong katayo kalapan kup burom ya ki arngut kisamla ke jela ki bela job ya ke National Red Run kabela long hagowa ha ubenai ke lalengkot. Ka Office Jong Project Director Kamigalia AIDS Control Society Shillong haka shipo tarik urampang arhajar arpusan. Kalapan long ya ke program ban pen kup burom ki arngut kisamla ki bela ke kerdan baar bat balai haka National Red Run kabela long hagowa. Kini ki arut kisamla ki kentup yu Daniel Waalang na East Khasi Hills ubeleo ke kedan baar bat uskamlang suba na ke distrik Riboy ubeleo ke kedan balai haga ni Red Run kabla penlong de Goa AIDS Control Society haga kat pratrik Kuala Lengkot bentang senam arhajar arpusan. Haga ni kesengi rengkat ke jemput buram ini kisamla na keliang State Director Kamigalia AIDS Control Society Dr. WB Langstir ulapan menaru ba laai ke kusnam kabalong khatsan hajar tengka marway. Kumshi benta bana jihi kai ki kon samla halor kelat jingada nag HIV AIDS. Na kaliang ka Meghalaya AIDS Control Society kala penlong yaga Red Ribbon Festival. Bad u Daniel Waalang bad us kampor lang suba ki belayo kerdan hakane ke jinya kop. Ki belalet ban yeshim benta shagowa. Hakane ke sengi lapen ku buram yaki. Lawan banishim bentaru hakane ka program nagi samla na ki laipu artli gejela hakari haka ba bon menengkong udah gejela Kerala. So sebenarnya ban koi company ka level ngai kudero I kotona man di sinawen te gejing shim benta jongi ba diction kanika jimari cha goa mereka tangka shim bagi diction benta wa ketika jing pendi di kena nani ki badang don sa din mereka tangka jing mare mereka kumi atlet kumno bangin disiplin ya lade manlait na kita jing pang mentari lampun sering ki jing pang tiba long regulate project ni program te tanggung ni tuble te jing sim benda jing ni ya tang jing job jing ko aman Kenturu itu para sana bersama bikin sementara dijelaskan bikin lagi nanti dia masih nanti pembeli bikin aktif baru kantam yang ini sana setiap ini minta kajin jelek jum kam senior kam bidrok kabala pen kalaru bantu asal HIV banging share middle dia untuk para sama bawa bikin sementara dalam dijelaskan akhirnya binoru Malang sementara mengakai babang yang aktif lagi blood dan kredit basnya. 30% of the male population of the country suffer from HIV infection. There are many diseases which are due to the lifestyle of the individuals, and HIV infection is one of them. Therefore, to have a healthy living, the people, including the youth, need to know how HIV enters into our body, or what are the risks of contracting HIV infection. So the youth need to know the issue of drug addiction and HIV infection. The youth need to know the basic information on HIV and AIDS.
then youth need to know to promote services which aim at preventing HIV and other sexually transmitted infections, and the youth need to have a good knowledge on safe sex also. When I say the youth, it means people of age group of 17 to 25 years of age. And they may be the youth or the students attending the colleges or attending the universities. And these youths, they need to be well informed on this topic. Therefore, in order to make the youth aware on this topic, that means HIV infection and AIDS, our office, Meghalaya AIDS Control Society, conducted many programs, and one of them is the Red Ribbon Festival. Unong rai bapau nam hakaperthai u Ed Sheeran hakasi balang jong katayo ulapan sungtan nat bat pensyong shit iki pau hajar ngut kiri ye jing rai haka concert kabalalong HJN Stadium kabalapan long daka AEG presents Asia bat kabuk my show live.
Sing sha la 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 la, sha la 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 la. Sing sha la 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 la, make me now. Take me into your loving arms. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I know, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, heard it, darling, you look perfect. Dia paralog barok dari tuki kubur yang lapoi si kebakut jeng ketup kubur jeng imen tak kejan mit yang saya syam biang bat pi la syam tayo kublai shibun.